Ko kamatatukot whakahalave ke tari whihui tae whakaprofesionale ai paremia pe whakarika toa ina whitohi aki pa mewhunga atonga tabua se misika kako hoko atu eni o talanoa. Me oto hawhetu utaktohi a se misika ke paremiani o tuunga i ene tokanga ke langa aku whakahoko i wafuna. Whatatau ke whamatala ko maungai ko halanga endo ku himalmalu e tataka i puate taulanga ke hangahi tau mua o kawai ha market e lele pauri pe night markets. Kako e riani ne tuk whakamawahe ia ke langa whakalakalaka ngai whakatak mamatake ngai wakamiri pe cruise ship industry. Neas whakatoka hanu ngai palani i TSTF pe me corporate plan et ngai tak mamata pe na Australia ka mneto e ahako ia. Pero hui ko paremiani u whakatau whakamalu ka e pot ngai tak mamata kai pehe ke pot ngai ngai business e pureanga. Ne tu kota se misika ngai fehu ko ni ke paremia. Raki. Hana e hunga ko photo business market ya e pote taulanga. Ko kai nai whakakatanga ta e whakatupa anga ke ngai whatongia whakai wafu. Ne mau inga maari e fehu ini ko hui whatatau ke website tonu pe e pote taulanga. O tohili rei mai e vision kai pehe ke mission na e pote taulanga. Ko ne vision ke hoko ko fika o raki i hunu tokonak e service me whatongia whakai wafu pe port services i kakai e whonua kai pehe ki mamani. E ilo e hawhai ngata, ko ngahi port services o ki kai ki kawai ha whakarere o business market, ka kahona whakahako e whatungia ke taitari o e waka, whakahifo me whakaheka o e uta, pe whakamahau inga mutana ke ngahi totongi me ngahi mea pehe. Pe whatatau ke website kuen e pot taulanga, ko mission e pot taulanga ke whakalakalaka e ngahi whatungia o e wafu, ke tuunga maa o lunga ta, ke tukoni ke tu plakfa ekonomika e whonua. Ka ko enia, ngaringante na wafa ma whakarere na business market. Nito e mimu ya fok me fehu i hono wa se misika o pehe. Ko ikai ne ke nau talong fua ke tō wholwhola ane awhio ke tuko whakarere business i ngai sektoa o glotonga whakahoko e kakai o whonua. Ko taha fuka ene ngai tō wholwhola atu pōwono i ene tafulu i a pure angan ko hui ko ala te pure anga whakahoko e ngai ngāue ni lotonga whakahoko e ngai businessi. Ko ha o tō ai e he pure anga ai ngahi whainga maari e me he sektoa whakatupkoloa tāu taha. Aia o te whito ai ai ngahi no me muri. O maktoaki mahu inga ke mahino koe ngāwe ai pureanga, ke whakalere ai pureanga, kai ikai koe kau he ngahi bisnisi. Ko tuolahi ene whenga ke whakalere ai ngahi ngāwe, aia i he ngahi whonua te mokalati, koe whatongia ia ke whakahoko e ngahi bisnisi. O ki kai to e fi, kona whakamahino me he tui, ke taktalere i hono laine. Pe ko ngari oba mai pote tauranga i honau laine. O i kai ke tā whatake ngai whatongia whakai wafu. Ka te nau te whakarere e market. Pe e ala hoko ai hen e nau whi auhi me ngai business e kakai. Kake, ko tokanga mo ho haa e whawhonga tonga tapua. Ko hui ko eria ko en ko nau kamatalangai. Ko eria ena e stuk mawah ke whakalakalaka e tak mamata. Ne tuka ta ene whihu i hono tolu o pehe. Ko hako whakahoko e ngahi langa whaka FF i he wafu. I he whaitu ko ene te tonu ke whakawhainga maari e langa whakalalaka e tak mamata. O whate whito ke wakameiri. Ne toi ta ata o atau mo ene ngahi whihu ini. Ne ikai nei ke whai hawakai ke palani TSTF pe tonga Strategic Development Framework pe mo corporate plan e tak mamata ai ene as whakutu ko toa ai. O ia i ko ha vision e apure angan ke langa whakalalaka e tau tak mamata ke ngahi wakameiri. Ko ia ina ha plan to kateu ma attack mamata kia time e ataya ngai tatapun whakawafonua. Ke ngai whihui furen a se misik ko hi ne mau ingalahi ka te ia. Pe iai mo ne sio lola ke whakalakalaka e tak mamata. Kake, ko tali ko ne atuk mahe paremia ne fu whakahaware au pita. Ne kawai ene pehe. Ai ke mahino ki a koe pe tu hova e whei tu whe. Ka ua tu e vai taki he, ka tu e vai taki he e tae mahino. Whai pe whai ngata ia hataha. Koe whakaloloma ka koha whakaloloma ai whahinga tari maulala mo tae whakaprofesionali na whakahoko koe ne pohi watu e ne toa. Koe whahinga sisi pingarea ene o kune whakafofonga ia kai ngahi potu ngau o kulotonga minista ai. Koe whahinga tō o ngarea ene o kune whakafofonga i mea kai wahenga tunga tapu kongo furu ai na nau whiri ai. Koe whahinga rea maulalo ene o kune whakafofonga ia whonua kotoa e koe paremia ene o tonga. O tae ngari he koe toketai ene i he mala e whika akpea mai lotu. Pe au tau amine kina ke ki whakalotuang ene tari. Kana hange hafine motu amona fo ipiwa o fai ake tau taaki. O tau amanaki kene ki maamaangi ko hi ko whakamore fulau kilo e tau paanga tukhau kene tataki ake alot au kai. Ako fotu me whai ngatari kone whakahako ai lau maari e hikisia ko tae tokai ko sio lalo pe ara whakarea o ko kau kai me tau whihia. O ki kai ko hangahi ulungaanga ene ke fotu me ha whakafofonga o hawahenga me ha minista o pot ngā ue pe me ha taki o e whanua. Kake, ne tari tohi ka se misika. Pe fuloroa ke lau koto atu.
Ka ito o may piha para kalaf ewa, ki hanga e kakai e whanua o siwi aki ki nawa mo na whetohi aki. Me whakarea I he tari a se misika o pehe. Kamaremore pe a wheitu una ka kufraam ke katak o to alo to mamahi ma tau whia me he loto. He to le rea ngai ho tatak e whanua. O ke kai ngari mo atare rea e wheitu una ke rea a fungi mo talanoa I he lau mare ita ita. E koe pare mia ko e whanua. Kaka kataki. Mea ngoe pe a tau ngai toke ke e tui whakasosiare, whaekonomika mo whapolitikare. O tau ke ngawe mate ako toa pe ma e whanua. Kai ene pehe. Ko pau ke tau whepopo waki mo whetokoni ak whakakau mo whakai tau kei. Pero pau te ke tari e kutokoni atu ak haloto hanga maari. Tene whakahaa mai o mau e wheitu una e nau e takrerei. O ko whakaamu ke loto ofa ke taha kotoa pe. O tatau e pe toko hai. Pea ke mau whak e lau maari e whakamoremore me lau maari e tukulolo. E taim kotoa. Ka lawa ke mau ka kate whalala a ka kai ke te koe. Koe taki e whanua. Kataki te whok pe mua ke uak I meiri atu. O gea e whehu ia e ni mai. O ke mea le rei mai pe ke tau tānoa le rei. O ko hoha a ke langa whaka efi ta e palani o kutonga whakahako I wafuna. He koe taki ko e kapneti. Ke mea le rei ke langa tuuloa e tak mamata. Me visone ke kahau he kutoka ngat e palparema I he taim. Ke tau whokia ke taim yang amahengi I hiri e pandemic ko ini. O kata ngahi eria ke inu kalofa ke whaya langa whakalakalaka ko ina. Kai whakata nge mua wafuna. Koe wafu ia ke langa whakalakalaka e tak mamata.